Ya beres Pak itu. Yang pertama.
kami. Tapi Kecamatan Tulung. Tunjuk dakil, pertemuan tak mau datang. Di sini ambil. Benyang lebat. Dah, bawa sini. Ini betul-betul nih, Jo. Lewat. Ya, Langsung masuk ke lubang. Turunnya daging Gresik. Ya kan Tan? sudah duduk baru bersihkan. Jaunas jualan kali. Iki ngambil dana sedang kali ini. Oleh jebos atur dipasang. Bukan pasang aman gini. Jadi tak mau mancit ko mau ko. Ini sitongan Bang Mono. Ani tuh nemang ngancit, itu nemang ngancit. Main dah diam dulu. Ini api gede aku di sini. Jadi cawan nih kedua. Cawan bom dingin mana tuh? Kali orang itu lagi nih. Panas.
Pasti molingmu tejo kita rukom dewong amar kita nugrakan Om Wisnu Taranam tejo Krishna mayurupam amar Krishna nugrakan Om Madhya Siwo Mustilakam tejo warna rukom dewong amar warna nugrakan Samangkan